Esithandweni ngokuba nayo uKristu wasithandayo. Yes. Wazinikela ngenxa yethu ukuba abe ngumnikelo nedini kuye uThixo ukuba abe livumba elimnandi. Ngamanye amagama kusho ukuthi nathi masizinikele. Sibe livumba elimnandi ezweni. Hayi kodwa abazalwane akanizwe kahle. Sibe livumba elinjani? Kuphi? Ukuze abantu babanjwe iperfume. Hayi kodwa babanjwe iperfume yezulu. Atuthatha ukunene badlula kwathi abesitrateni bonke badlula la. Ngibese ngiyababingelela banguze something ngibatshele ngoJesu. Intoni baba ukunene ube livumba elimnandi esitratweni ephela ndaba. La akhona ube livumba elimnandi. Uthembeka abantu xa bejongile baqonda kukhona ukuphila kule yandlu. Sifuze yena abazalwane. Amen. Sifuze yena. Wayibona intombi enoJesu. Intombi enoJesu ithi noma ihamba. Fundani ndikho engathi khona basiqhubela khona. Oh, dalani lithandana. Sihlale senze njani? Ngeke senze njani? Sihlale senze njani? Hayi bazalwane. Sihlala senza njani ngeke? Kodwa xa sengakwazi ukuthandana noba ukunene kucelela mina ukuthi kahle kahle ngizobe nenzani. Ngimfuzile uJesu Kristu. If xa ndiyabathatha umadliwa ndoyika ukuya khona ngoku ndimfuzile. Bithi uthini udikhothi masihlale senze njani? Thandana. Qhubeka Hlalani nithandana kanye ngale ndlela wanithanda ngayo uKristu. qhubeka nini? Yena wazincama ngenxa yenu. Wazenza umnikelo nedini elivumba limnandi kuThixo. Wazincama ngenxa yethu. Njengoba tata usibona uThixo usibizele basenze umsebenzi wakhe. Kodwa akanandaba nokuthi thina sifila kanjani. Unendaba nokuthi icebo lakhe liyafezeka yini na. Ngoba yena wazincama nathi ulindele ukuthi senze njani. Sizincane ngenxa kabani? Abazali sizincane ngenxa kabani? Mama umuntu uyazincama. Uziname. Abazali niyakwazi ukuzinama. Niyakwazi ukuzinama. Ukuzilahlela. Ukuzinikela. Ukuziphosa. Ungazazi noma ungubani kodwa uzincama ungazikhathaleli ukuthi ngokukwenzekani ngawe kodwa ucabange ngoKristu owazincama ngenxa yakho.